poput katrana. Nedavno je u javnost procurila dugo čuvana tajna da su neke vrste cigareta radioaktivne, odnosno da sadržavaju radioaktivni polonij. Ta se informacija držala u tajnosti više od 40 godina kako prodaja cigareta ne bi pala. Dijana Pečke-Vuković bila je strastveni pušač čak 20 godina. Uspjela se riješiti, kako sada priznaje, te grozne ovisnosti i posljednjih 6 godina nije zapalila ni jednu cigaretu. Ja sam bila od onih sretnika koji nisu zapravo imali velikih problema niti sa kašljenjem, niti sa tlakom, niti ništa drugo. Jel? Pa sam mislila, ma eto šta, nije meni ništa. Međutim, sad vidim koliko zapravo sam bila slabija, iscrpljenija. Lošije sam izgledala na kraju krajeva. To su stvari koje se često ističu kao prednost, jer ne pušim, to je bolje fizičko stanje, to u svakom slučaju. Ali ja bih čak više stavila naglasak na više energije, na puno više životnog elana, jer ti otrovi koji se udišu ne mogu ostati bez posljedica. Jedna cigareta ima čak oko 600 sastojaka. Najmoćniji sastojak duhanskog dima je nikotin. Uglavnom su osim katrana i nikotina koji su dokazano štetni i dokazano vezani uz samu ovisnost, mnoštvo tih dodataka koji se koriste u poljoprivrednoj industriji, a neki od tih štetnih sastojaka u biti pojačavaju samu ovisnost. Nedavno je u javnosti procurila dugo čuvana tajna da su cigarete radioaktivne, odnosno da sadržavaju radioaktivni polonij. Ta informacija držala se u tajnosti više od 40 godina, kako ne bi pala prodaja cigareta. Cijela afera koja je nastala od toga, u principu je govorila o tome da su na nekim cigaretama koje su bile proizvedene od duhana u Americi, imale u sebi tragove radioaktivnog polonija, a onda su, istraživajući to, utvrdili da se radi o nus proizvodu pojedinih gnojiva koje su korištene u tom području. Teško ćemo ikada znati s kojih polja i odakle dolazi duhan koji pušimo. Duhanska industrija naravno skriva sve negativne informacije od svojih konzumenata. Također je zabluda da su light cigarete manje štetne. Upravo suprotno, kaže dr. Moravek. Neka istraživanja su pokazala da ljudi koji uzimaju takve duhanske proizvode u biti konzumiraju čak i veću količinu nikotina i katrana, budući da ih jače inhaliraju i moraju ih jače udahnuti i duže vući. Zabranjeno je reklamirati takove duhanske proizvode kao one koje su manje štetne na bilo koji način, jer su štetnost od takvih proizvoda pokazala da su čak i štetniji. U svijetu puši više od milijarde ljudi, a u Hrvatskoj više od milijun. Pušenje duhana jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema. Istraživanja su pokazala da je stopa uspješnosti odvikavanja od duhana jednako niska kao i kod odvikavanja od teških droga. Psihološku ovisnost liječnici uspoređuju s ovisnošću o kokainu. Ljudi koji nisu pušili nikad ne shvaćaju koliko je duboka ta povezanost između pušača i cigarete. I misle da zapravo će se to s nekim peppermint bombonima, malo tuširanja, malo šetnje riješiti. Jel? I tu je greška, ne može se to tako riješiti. To je jedna preduboka stvar da bi se s tih nekih par trikova laganih, 10 lakih koraka ili tako nešto riješila. Gotovo da nema javne državne ustanove gdje pušači mogu potražiti pomoć. Osim knjiga za samopomoć, tečajeva upitne kakvoće i različitih lijekova, žvakačih guma, kapi koje navodno pomažu pušačima da smanje pušenje. No najbolje rješenje je prestati pušiti, jer duhanska industrija nikada neće priznati u kojem polju su ubrali duhan i što se to krije u sastavu cigarete o kojoj su mnogi tako bolesno ovisni.